Ayikho nje into ezongitshela yona mina sacrifice ngoma wakho wena wathola ngoma wakho wena uzube la uyikhona kuyimanje wasacrifice ngoma wakho kuyimanje uphumelele umile endaweni eyodwa ngekho ngisho artist elifuna ukusebenza nawe elibig bakubalekela ama artist wena umbulali wena lo wabulala unyoko wena wambulala uma wakho wena sacrifice ngayo ngoba la kufuna udumo nokutrend nokusebenza no Chris Brown ukuphi manje wenzani empilweni lutho wasacrifice ngoma wakho wena ufuna ukusebenza ngoChris Brown ngoba ufuna udumo buka manje unalutho ulathe umile endaweni eyodwa uyindawo empilweni. Sanibonani bafethu, yazi bafethu ngilethe udaba olukhulu kakhulu and udaba lesemthamo olungaxazululeka between uMahu noNaledi Aphiwe. uMahu kwento ayikhulumile ebalekile lapha kuGagas FM bafethu bembuza khona ukuthi kahle kahle yenzeka kanjani le conflict between yena noNaledi Aphiwe. uMahu wayibeka nje yacaca nje ngathi no kahle kahle into yaqala kanje kusho ukuthi kwenzakalani kusho ukuthi umntana khabo uMahu amahle wenza event wabhuka uNaledi Aphiwe wabhuka uMahu nayibona into leyo eNanda and then uma uNaledi wafika ehamba nabantu abawu3 and then uthola ukuthi mase efika lapha yana wafuna ukufaka even more people more than 7 people so azange avume amahle young sister kabani kaMahu nje zangivume ke manje kwaqala kwaba khona ingxaki uNaledi wakhalala wahamba washiya kunjalo bese ngakusasa ke umntana wakhe uMahu wabuya watextela bani etextela uNaledi Aphiwe sidayeka lokusisi awuperformanga sobuyisa ushuni wami yangithola which in leyo imali le booking because zangu perform azange wenze lo msebenzi mesivumene ngawo so yaqala lapho ke inkinga kuthiwa uNaledi wathuka umntana wakhe uMahu wambiza ngamagama wonke lamadi nayibona le nto leyo which masikhuluma iqiniso way wrong ngaloko kuNaledi yabo and then ke manje wathi uMahu no mntasekhaya nje sekuthiwa kabili buyisela ke nawe kulapho wabuyisela khona ke amahle wabese kifaka negama likaMama kaNaledi which waye wrong ke naye lapho ubuyisela ububi ngobubi neyibona into leyo so manje mangibheka situation asoyindaba enkulu le bafethi indaba engalungiseka le neyibona into leyo into edingekayo ukuthi lana ke usisi Mahu ahlanganise ingane lezi eziwu2 na uNaledi asuke maybe nomuntu omdala ahlalwe phansi ilungiswe lento lesingabantu abamnyama thina yoniwa ngomlomo ilungiswe ngomlomo ayikho into engalungi ebomini bafethu as long ingane zixabanile zathukana abantu abadala mabangenelele balungisa ingane kulunge konke lokho ungabikho umuntu omdala uthatha iside lenye ingane ungabikho umuntu omdala uthatha iside lenye ingane lezi ncane zidinga ukuboniswa zigayidwe nawo sisiMahu melangene nosisikanalidangene ilungiswe lento lena ikwazi ukulunga wenze ukuthini kusasa